Hristos Voskrese! Slavi Hristos Voskrese! Hristos Voskrese, neka nazdravi iskušenje, molitva. Sretan i Bogom blagosloven susret sa majkom Angelinom ovdje u vašem selu i vašem hramu, sa vama i vašom djecom, sa vašim domovima, sa našim narodom uopšte. Dolazak despotice srpske u svako naše mesto, u svako naš hram, svaki naš dom jeste duhovno osveženje i radost u Duhu Svetome, pogotovo ovih dana popraznosti Vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista, kada smo u slavu sveopštem i čitava vaseljena se raduje Vaskrsnom Gospodu, najvećim praznikom nad praznicima. A evo još jednog radosti, još jednog dara neba koji je Bog podario nama i Srbima, u našim svetiteljima i u našem rodu, prepodobne majke Angeline, Sveti Brankovića, Svetoga Stefana, Maksima i Jovana. I evo njen pohod i radost koja pohodi naš narod jeste jedna sveta misija koja majka Angelina vrši u našem srpskom narodu, obilazići naša sela, naše parohije, naš narod, našu djecu srpsku, čineći i vršeći jednu duhovnu smotru svog srpskog naroda i nas sviju i djece 21. vijeka, da vidi šta čine ova djeca u 21. vijeku. Imali Boga i radost i ljubavi upravo u ovome narodu, proslavljujući Boga Svevišnjega. Ovo je još jedna velika nada i potpora da Bog je vaskrsao i da podario rodu ljudskome najdragocenije darove, a to su svetitelji Božiji koji nas krase i krase jedan narod. To su sveti u Gospodu koji proslavljaju ime Božije, a mi se molimo svetima da i nama grešnicima bude na pomoći, da bude uzdah i uzdanica, da nam oprosti grehe naše, da nas ujedini i pomiri i da svojom rukom majka Angelina ovdje prisutna, okupljena ovom djecom, kao đerdanom oko svoje ruke, kao dar Božji da nas blagoslovi, pomiluje i pomiri i sa Bogom i sa samima nama. U ovom i ovakvom vremenu u kome smo se našli u 21. vijeku, pun iskušenja i nedaća i svakoga nedela, svakako da nam je ovako radost u Gospodu i tekako potrebna i dragocena za nas i za našu dušu. Zato se radujem, evo dolasku majke Angeline i ovdje u Krenak, u vaše selo, u vaš dom, da ponesete blagoslov, da blagoslovi ovo selo, da celivajući ruku majke Angeline i primajući blagoslov, ponesete dar Božji u svoje domove. Ono što je nepomireno da se pomiri, ono što je iskvarnjeno da se popravi, ono gdje ma lakše je ljubav, gdje ma lakše je nada, vera, da nam Bog podari i da dometne vere nam u svakom našem segmentu, u svakom našem poslu, u svakom našem narodu i u svakoj našoj prilici i u našem životu. Zato se radujemo dolasku preko majke Angeline ovdje i molim vas da ovoga dana i sutra na liturgiji uoči velikoga praznika Svetog Georgija, Pobjedonosca i sutrašnje slave, da blagoslovi ovaj narod i svi oni koji slave Svetog Georgija, da bude na radosti, na spasenja, pogotovo u ovoj svetinji i ovoj crkvi i vama svima, drage braći i sestre. I danas celivajući da se zavetujemo da ćemo od buduće živote naše, koliko nam Bog bude podario, bude duše polezniji i bolji nego što juče bio, a da na dan majke Angeline 12. augusta, kada se saberemo u manastir Krušedol, tamo u njenu zadužbinu koju je podigla 1502. godine sa svojim sinovima Maksimom i Jovanom, sa pomoćnicima i mnogim darovima iz Rusije, iz Rumunije, iz Grčke i od ostalih naroda,
podižući manastir Krušedol i onako prekrasnu svetinju u kojoj ona i sveti njeni stoluju već 500 godina. Evo, po prvi put je izašla ovoga puta iz manastira Krušedola da obiđe svoj srpski narod. Vas molim da primite blagoslov, da ponesete dar neba svojim domovima, da bude blagoslov nad vama i nad vašom djecom i prilazeći, a na dan Majke Angeline da se nađemo u manastiru Krušedolu na čelo sa njegovom svetošću patrijarhom srpskim, gospodinom Irinejem, mitropolitima i episkopima i da kažemo jedno veliko hvala Bogu i Majci Angelini koja nas je pohodila, blagoslov podarila, radost donijela i da svako dobro koje nam sveti u Gospodu daruje. Povodom Majke Angeline Krušedolske mi smo u eparhiji osnovali i uspostavili orden Majke Angeline za svaku našu majku, a fenomen i čudo koje je Bog dao samo našim majkama jeste onaj koje vrši proces rađanja i dolaska na ovaj svijet svih u Gospodu koji smo se pojavili. Uspostavili smo orden Majke Angeline da odenemo i okitimo ordenom Majke Angeline sve naše majke koje su rodile petero i više djece, podarile Bogu i svome srpskome rodu. Jedna od tih upravo je na predlog vašeg sveštenika i arhierejskog namjesnika jeste dama koja će danas odlikovati ordenom Majke Angeline ovdje u ovoj parokiji i ovoj crkvenoj opštini. Evo da pročitam. Srpska pravoslavna eparhija Sremska dodeljuje orden Svete Majke Angeline Jeleni Ilić za višerodno materinstvo i nelatnu ljubav prema Svetoj Majci Crkvi. S blagoslovom Božim, episkop Sremski, gospodin Vasilije. Dostojno. Čestitam našoj sestri na ovom daru Božjem, a ovo je uzor i postrek svim našim majkama, svim našim devojkama, našim sestrama za buduća pokolenja koja dolaze na ovaj svijet. Neka sretno i Bogom blagoslovi. Čestitam primjerom.